tu ni biblical study niao chakhat ane nei hiti bin hi chu CRT thila ko lut ho hi satan in zong aki da pen ho a hi we hi chung chang thui ni khawlim dio hi a thila thu ki sei jing ai wanga hi chi thila chu satan in zong aki da pen hi ding ya ye lai le nui jam lo na so pi te ho ya chu hi tu ni subject a ko na hi pathin di lo pathin hlem hoin a khang a pathin mi te ani thep hla dan ho pathin mi te ne pui mong dan ho iga amu dio hi a pha chom cha kain sei ding a in ke para chei chan ge ingei su ke ke diwa hi pakai mina ka hin tim su ke ni win tiam channel hong lot na thungai ding le pathin thungai ding hong ki zo si pathin bo han lang pathin lagaw thing in ikil naw le ikipui naw hi he thim theina nei ne dimin longkot e han pi ke taw he o CRT in thila ahin sei hol ai min pha ho hi mas pena ko bru ati jingen bana siwa tikin in kol kang te tikin in thang ting te ai lai le si te kaw te burma gama thila te hi cho na jing khla ma ko na thila igam sungwa hong leng lu no chu hi chila ma dinga thila popular pen chu hi chi kaw te hi ki ti cho kaw si te hi cho a sei nom pen a phat sia kaw te doi te si te ti na ni cho ngan he ki but pin inga ngai twa hi le ni chi thila se ho hi bible amu thei yong khat cham lo he na pathin thwa pa na mu do ding jom lo ai wanga chu I pathin pawin ko bru le siwa ho cha hin so le hi si te ho kaw ti ho cha man cha ai ho nga thu pun sai ati a chu a lei tul wa khu mingol mi phe ngo khu kaw te bol da na ain dop lu zia athu se yo siu khu amen hallelujah ti jing cho na hi ta bang ta chu chapau le khan si thila ho na phut do no in ya chu ching hulam thilo hi satan jong aman num lo chi ngan hi di in mu do niu cho a thwang thu pi di hoi tan veo amas pena he thim na di win bible a hi thila pathin ki hop khandan ho ni ve hi ti ben a thila ki ti le satan hi cho so pi to chi chu ne he jing diu chu ya chu satan le ama bana ko na hung ki son ha aloi te atil le te ho chu thilai jing hoi amo loi na to na chi sei nai jing a ya chu satan in le si na thil hadinga aman cha pathin lima a hin sim ho hi itabanga ki hom khanam bible a hi pagans ho pathin tin aki sei jin na hi chi hingjing pathin to ketip na nei lo gamdang mi te ho pathin ancient civilization ho la ki hamu cho chi chu pagan god chum ki ti cho ni sa ho na hi ham ai rai le a si ho na hi ham za chum na pagans ki ti cho thila ho na sa khu zat khat ti na hi cho na ai le milim pathin a ki ti ken choi sung tum thing tum ai rai le ipi pe hamma pathin ke sim thua na bible pathin di ta pathin thu ta to ke kala dinga sa hu ngki phut do pen chu hi cho aya chu 10 commandment in kitchen ta sei milim pathin sim hi na ti cho na milim ang sa jom bo khumin ke te lo pathin dang nei na ti cho ai le chi milim pathin ho hi pathin thu ta do na ding le pathin dan thu do na dinga hu ki phut do ni ho cho chi chu satanin thila pathin dinga man cha ki cho abana thilha ki ti mong khat na satan abol ki cho pagan god city ho milim pathin ti thila ki to ya chum chumi lo cho bona ta khat cho yong la satan ki tin cho yo sha hi mihim te su ngola za chum cha ai het sa cho na athila jong ma hi milim jong ma hi pagans ki to jong ma hi cho satan hi su ke cho ai ba choi chi chum na na mihim te het khan sa cho ni chi thila ki ti pathin da na pathin chan tho ta banga zia na mi pui mong ji cho vet sana 1 Corinthians bung som chang som ni ko sim leo chen chinang nam dang ten pathina dinga ke thoi no chu thila pathina dinga ke thoi na zo hi ati cho hi cho ta bang tai ma chu thila hi pathin lima ji min pathin da na ho kha ji ai ba nga chu thila ni ki ho do ji na hi tia ju satan hin wanui le si pom pi chalai na dinga chi thila hi aman cha ki ne abana hagao gal itium ke cho ipia spiritual hagao gal ki tium muthim le khuwa kom theilo belial le krista kom theilo thuta le thuzo chu thilai cho na ni chebonga chu hagao gal ki ti chu mi cho hi chi ya chu abon chai satan hi cho ya chu israel pathin khat se di ta hauna sa khu to ke tu lo ho chu ki chen ta hagao gal in tio chu hong hi cho na
hian chu hi cho hi chi pathin Satan in hi chi pathin hem ai lol thila pathin dan aman cha hi Old Testament le New Testament pom pya hi 150 times wal ki mu oh ya chu chung chang thu hi neu khat i khul bia in vet thu zap diwa ka ga dei hi in pagan god milim pathin thila pathin thagau gal i thio abona achum chum ro Satan ki chip nangan hin na vet sana Satan chus Bible in thila pu heti so kichin ta aya chu thila chu zo sei pu tul that pu chu heti so na zon bung ge chang som li li hoi sima aban ta le Ezekiel bung som ni le ge na pat na pathin in mel hoi ta in sima ama chama thila hong ki su dan ho kichin ta in sei su keu cho ya chu hi chi thila pu chu lei si na hi pathin in asim lo si su si ding atup chu yin cho pathinin a khut ta malim le mela a hin sim mi him te pui mang na dingai Satan jan abol thei jana bola sa khudi lo thila ho na milim ho na bon sa man phu do ngani cho ama ki chip na ngani cho na hi cho chu hungi di hian chu hi chu thu ho hi neo kha in bet thu di dingo ching hulamin leitula thila a hin dop lu zo si hi Satan in jong aki da pen ho hi dan imu ni chu Bible la Satan in thila man cha ho hi Satan la ding a jong kilit sa pi mam thei cho atha thu pi cho na ai wan ching khulam thilo hi Satan in jong aman cha nom lo pen ngan na hi a hi in mu do diu cha amas pena thila pathina dinga Satan adinga kilit sa pi pen cho baal kenai mi ti ho pathin chung nung pen chu hi cho na le hi chi baal hi ivet na hi le iti ke ho ham a ke ho dan hi ipi ja min ho ham ti ai le gutui amu na diu hi cho chuting ta le chi phat na naw bu phat na pathin dinga man jiu cho chuting ta la ipiti ni ho jiwam zon than hui no ha ni ho jiu he ti cho na sex fornication za chum chum hai no ho jiu cho number bung som ni langa chang kha pat chang ni chan ho chu isimai le ki chin ta baal pathin ang sunga ki thoina zon than hui na ki thoina nei da ki mu su ke na ban ta le ahab leng pa Bible adinga baal ho na dinga nilam kai leng thu pi pen chu ahab le jezebel ni cho na ama te ni chum baal thim gau jali le som nga nei na lai cho first king bungi som le ge chang som le ko chu simai le hi chi hi Satan in thilapati na dinga ni man chala dinga a lor hin pen le achung nung pen kha na pangjing he baal hi chong le Israel pathin mi de anilam vei ti ngale baal hi ngai ke hilu chat chat ni ju cho na hi tabang ta Satan in kilit sa pi thei ta ne man chong le ano to le thil bol do hojong adanga ni ki dang thei gutui pi na naw sen hoi ta ta ni pi thei ai rai le ipiha ama su lung leine thei chan na ata sa ho pi do lai chan wa ai kho pi do lai chan ma chu phat thei ne yong ani bu na tam ta ki mu su ke na tha thu pi thei cho ama bo wan pathinin thuan tan ting ta le hi chi baal ho san kai ka chung nung zo en ti tang tal abol thei nu si anda an la do pi cho na ipi chong la Satan in aman sa lai sia chu baal chu Satan a nga kilit sa ta pathini cho chilaya ching khulam kaute si te ti mai mi ho tamang hinai sai lo a lei tu rong khel but ho lo tabang hi lo cho baal chu lei tul khel but lo mala asla middle is gam pum pi bon cha cha lei but ni cho na hi chan ya chu pathin mi te ni pui mang kit na lai Jehovah pathin long amin yin long hei mil lu khop ma hi ami te ani thep thana ni man cho baal hi Satan hi chan ya chu Satan in hi chu hai man cha hin ching hulam thil ho to te ka thei chi mo mong lo ai le hi ta bang thil ha baal ho na ji a ko na thil gim nei ta ni su chu phem te le kalmal mur sanga Eliza to baal thim gaw zili le swam nga ni ki dawa Eliza in zali le swam nga baal thim gaw cha ni tha chai ke cha na chuting ta le baal pathin Israel cha ten ani ho ji awa Assyrian ten gal hinga ni kai mang chula second king bung som si chang som la go simai le na ya chu Assyrian te in Israel te Judah northern le southern bon cha ani tol manga ki patna hi Israel achi buong ni thiang ta lo cho tua Israel gama or Israel to original Israel koima na mu ta lo de thisan thiang sat nei Israel koima man koima chamo mom lo da ka het hi lawa hi le Benjamin phungbo hi anna na thisan thiang nei dom pen heti cho adang tribe cc hi Israel phung thiang kha cham ta lo heti cho hi ta bang chuan hi
ya chu Israel Assyrian ten ani tol chai wa ke patnai Israel hi na sata bahala ho na je wa aphunga chi bu jong pon chamang su ke jong le vanu le sit kampum pyang ki the che chalo na ya chu holocaust ki ho jong German te khang la ya ani thu pha pi cho ni chen ge chu thil ni lung a ngai tu to satanin thil ha pathin bible ani man cha oi ana to na sat the dan chana khang khanga a impact mi cho tu chen yai hi to bang chani chong le hi to bang ho Israel cha ten ho jiu cho van pathin mit mwana bai ta chu baal ho na a chon sit zon than hui no bol ji ngu cho anu me apasal tium lo na hi ta chu mi he mani chon jing jiu cho i chen ya chon si ta wam na i ngai to ai le kidang mo mo ngi Hosea bung ni chang som na thum ji sim ting ai le Bible in ke chen ta se ama ho in baal a ho ne je un keima e sumil ta we ti cho i chen ya chu Satan in sida bang thila pathin ho ina man cha in kidang ta a kaute si te kiti mei mei chu hilo be aba na Satan in thila pathin gim nei ta ni za ki chui pam Asira elola astoret kiti ho na chi phat na pathin ma ma ki cho chong hi chi ko hem tai le Asira kiti baal zinu kiti he ti cho wooden poles i phap thing khu ma ki si mi cho chi na hi chi Asira hi baal zinu he ti cho chi ting ta le hi chi astoret kiti he le ha pathin jong hi chi ting ta love and sex goddess he ti cho na Jezebelin team gao the legend an nei cho hi chi Asira le Asira ina first king bung som le chang som le ko je sim ting ai ni cho ta bang chani chu ting ta le a ki ho dan hi piti na ho bam religious prostitution and fertility cults tiu cho na mo wa mi him te chon sit thanup na pen zon than huina ta sa ki tim lal na pen ai Satanin hi chi thilo hai na man cha a pathin mi te ni pui mang ji cho na mo wa ingai to la khang khanga hi ta bang thilo hi pathin mi te pathin thua kon agam hlat na diu le van pathin do na ani chon theini wa Satan ne man cha jing chon hi cho hi chila adinga religious prostitution te kan banga pay sex worker ki ho na cho ta bang ho ti nai cho ni cho ta bang la chu Satan in Israel cha te la mi ni pui manga sei de nga long gim ba mel silu kho ma hi Israel cha te ha nilam bai sa ji cho ngai tu to Eliza khang la ya hi ta bang ta hi ni chon hu cho hi chala achu pathin in Elijah prophet thim gau hi revival and reformation pro dinga hang san ta ne ko hi cho Hichi Asira le Asirot ki ho na ji a pathin thu ten a thu ni tan chi pe ham second king bung som ni lekhat chang thwa pa chang si gi simai le manasen Asira pathin ho na tun do je en thu tan na pathin na satan ni hlun sa eti cho aban ta le second chronicle bung som thum le li chang thwa pa chang ai simai le manase chon sit na pen jo Josia leng pa khanga chu Josia in a bon sign hi che doi khum lo si cho sumang eti cho na hi da cho pathin na khang khanga hi chon sit na mi te ni pui mong ho thila ho na dinga mi ni pui mong ho sumul phoding le pui jang ding le sumang dingai pathin ami man cha khat le ni ne tun do jing pe ki cho na ya ja satan hin pathin mi te pui mong na ding le pathin mi te thila ho dinga a khang kha ni tol mong jing cho ni chi thila la chun ba ali sei tawin abana asirot le astoret hoi sei tawin cho hi Satanin thilha aman cha lenga kilit sa pi pen ho chan hi jing Bible thila hol tong Satanin hi cho ani man cha jing cho ban ta le hi chi molek sung ki cho Satan na dinga kilit sa pi pen pathin khat hi kin hi thila pathin khat hi kin hi chi now se na ki thoina thila ho ki ti cho chi ki cho abomination he ti cho Bible in thet ta ki ti cho he ti cho second king bung som le gup chang thum ho ban dal second king bung ni chang so chang gup mai si mai le chalaya leng ahats le manase in acha te hon atu do lana molets pathina nga ki thoina lana mo de cho hi jo ha yani ki thoi ji mi tia hele Jerusalem Israel ga mai hinnom phai sam gehna ki tium cho na hichimun a hi ani ki thoi ji he ti so hichimun hi to hi nen pe na ki mangta cho hichi gehna mun hi Jesu Christian ani na sei ju te ko ma jong alung la thimo amei la mit mo ti theory khon hi le ya chu tu lai mi tam tan mei di la khon lungum ta ipi ta dinga sei ju in hichi khoi pon mei di lai lung mulum mei po in chong le lung thit thimo a
pe ha ki chai thi ro ding tina lama je sun hi lai po in gehena munai asu na jana mei ki hala masang lai ya mole cho ina asu na jana mi hi mani ki thoi ji bong ba chu ta hi mun chu nen ho asu na jana mei mit lo ki go ji chibonga chu mei in nen ho ka wa ma mei kon lo ka le nen ho chu thanen ni a hi cho ta banga chu mi chon so hi ta ma chu ki sumang ke de ta total destruction that san lenga je sun gehna muna ko alung la thimo mai la mit mo ta mai dil chung chang thu ni le hichi molet cpt na ho jiwam ki thoina ni ho sei ta win ting tal it hoi lai ita banga ki thoyom tele to phet mai hlum ki tium cha na hi to salia ki ti kong ja hi cha choni ki thoi jiwi chu ting tal hi cho bol ting ta leo hong hi ging ta na voging jiwi ti cho hi cho ta bang evil nature sial mong ni na hong ki hian ji ti cho man ta le pathin thu tan na akitikin na itabanga molet soho chunga pathin thu ni tan ham leviticus bung somni chang nya pa changa chen simai le molet hinga acha te poc tha su keding ti pathin ki chen ta thu ne pi ban tal second king bung somni le thum chang som simai le josiap leng pa in hi chi molet ki hona to phet mai rum cho na sata ni su mangkina na ani bol chi ting ta le hi chi manase leng pa in top molets pathin hona in pulu je a hi israel cha te babylon na su ni tan lo na hi chumuna cha daniel aloi ho jang su ani tang taw chula amana babylon te pathin marduk and nebo chi hi amina min thang ka chu in historian herodotus in asaina achu sa marduk pathin hona dinga temple hi pum changa sana temple ngan ni sim in hi babylon te dinga pathin chungnung pen ti nan hin isagila temple lenta kiti ho ani nei vena bantale ikitu festival kiti ho nei na ya chu Isaiah bung som li gup chang khat hoi sim tingal bel pathin ang ti nebo pathin ang ti hi cho ang sunga bo mo sunga pathin thu tan dan ho sei ya chu ji babylon te pathin chu bana historical impact hi chi pathin ho na je wa Israel cha te ni tu chui pi ham itai le babylon hi babylon te hin juda te israel gam hi 586 bc kuma final a defeated ni bol cho ya so daniel aloi te yong hi chi muna su la sani kai mong wa babylon a su ani tang wa chimuna chu abon chawa su a kai yo si cho marduk pathin ho sa na dinga training a bol wa sadrak mesak abet ni go holoi jong babylon te marduk pathin ho ni amino hial piu chila na ipp ta amino chu bible am su ke cho hi dia chu anuma hiong le daniel aloi tem pathina ta sanazarwa babylon te la a chu miching penal han do ane pangu chna le aye chu pathin dan thu bang ta chon wa hin ku thing tho ta man wa milimang sunga bo khop lo cho compromise a bol lo cho ha sat nai lang thi ne chan ge tu yong le pathi mina ding cho tuna daniel aloi ho banga pathin thwa ka din jing di hata tingam mi ja nem ve tu ni jong mi lung hol leng gmf dai thui ka sai sai lo di cho kin lo Israel cha ten molek sa ho sia babylon su tangwa bana babylon a kum som se gi nebuchadnezzar khut nu ya milima ho wa hi chan gya chu pathin do ni khan wa lagaw lam baina ne lunga agam pum piu la akhang pum piu tu chan gya pathin mu thailo am ta hila imu wa middle east gam hi ipci hi tabang thil su ham aye chu phat khat lai dinga spiritual battle la dinga one of the most epic place and hi cho thila ne ho wa pathin thim gau se ne thaw wa chung chung chona vanui pumpi hu do ding pa pathin kel ngui no messiah christa cho amazing ta long ta san talwa cross ani khat bi awa pathin thim gau nu kha pen le sol cha nu kha pen stephen atha zo wa ke pana pathinin israel ki ti chu ada tu chanya lagau thingong nei thei ta lo am ta chula ya chu hi chi gam khu satan vai hom na mun hiya chamna khupi ki ti wanga chamna ki ti thei lo cho to ai molek sa ho long mei thiu marduk a ho long mei thiu asirot ki ti ho long mei thiu ai wanga hi ho chi na lam pi zo sia hi pathin thu do na le pathin mu thei lo dinga lam pial ho jing wa amo hoi thon le amo kilit sa na milim ho na lut kit na lai cho to azong chi a chu
hagau thing vil mi thei lo cho Hichi mi te khu pathin mi he iti jing lai wa ikil kit jing choi ho ya chu molex ho marduk ho asirut ho baal ho akhang khanga anilam vei bonga chu tua ko brule siwan alhap la nung zia thila thula lunglut ho abon cha I khangu hi pathin in to ate ngai moi tele party team gao ki sadana inam pum pe ong lap la ku ki te chu kum som ka tun do ding hai tai tia pathin in no ding dan thuong pi tha etia sung piat sung itun do wa ku ki nam pum pi ki tung do de pen chu kum som zo atwa hi iso inam pum pi ki bung mutun jing twa hi imu pathin mina ki lem te chu thin ulta pulta nam pum pi chu satan khon an pi do ji ta cho ya chu twa hi society hi vut vai ki su ing cho mi ki da penum jong hiu mi nu ja pen jong hiu an chu achun chung chona van pau jong ku ki pau he tio pa ga akile do ki jing na ais thu pi thau hi ta chu si chu he thila ho nam mi te jo ta ki pui ngol ngol jing ne mi nu ja ja ma jing de hindu sa ho ko na mu wa superstitious belief an yo ho thu om lo sei vintin kilim vintin ai ma chu education lam panga cha chinga ching theu na lấy sự thu làm bằng áo discipline này ta chính là chính thể vậy tôi làm cho ai vào ngã religious control ông ý tiếng là ông ngồi là nó cái đằng chỗ chỉ ta bằng chú hiểu cho tôi rằng hi inam pum piu hi ta san thu đồ long hi lệ ít cái để yên không bắt thiên thu ni pi xem tí cái gel gu mò mong talo hay ta hi hin khui man mà imat nó ni mày ngay cái lập vana ai chú thila pu chú dầu pa hay tí cho bắt thiên nên như cái chuyện ta tu này hết để tí ba cái mình à cái hình xây đó nó mày in Babylon te chun marduk le nebo cha ho in Israel cha te jong hi ta bang chan ho sa win hian lang jong le pathin in kum som se gi zo win Babylon a kon in Israel cha te cha ahinmu do kita in marduk pathin chu ima cha ahipoi thane ahipoi ti van pathin a tha na in vat sa kita cho na hi cha ta bang chu historical impact a kon ani ki mu do kha chu in abana Egypt te pathin Bible in ani sei kin in ji satanin thilhaman sa ala na thupi pen kha chei kin in milkom elo le ammonites ki to elo apis ki to hi Egypt te la a satan thilhane man cha ho chei ki cho Solomon yong hi chi milkom mai cham hen sim do cho first king bung som kha chang hoi si mai le mantal apis ki ti bong chal pathin sei na hin na bulgot hi na mantal hi chi adi ngai bong no lim ho sim wa bong no sang thum sang li chang ni tha ji cho exodus bung som thum la ni ho si mai le na ita banga ju satan in cho ta bang thilai ni man cha ki nei man ta le sin akiti kin mun god aban ta asima kiti seria na ni cho ta bang hi even ai le ul khupia Egypt te pathino ni pe etan na aban ta le hale a si ho na sa khul hem jo so hi met sa na celestial god celestial force god ki ho na aza za num cho second king bung som na ski chang thumo bang ji simai le Assyrian gods is van pathin za chum asi nisa akona za chum pathin ho no kichin ba sei so ke ban ta le Egypt ki ti ho le Babylon ki to hin asi nisa ki to pathina ne housing je wa chu na chot lam pang ha ta ni lung lu ni cho ai zai bung som ni le si gi chang som na tum gu simai le pathinin hi chi asi le kha thim asi pathina manga nisa pathina manga hla pathina mong ho na sata hi cho chung chang dem na thu sei cho hi cho zo si sang chun ke hing jing pathin hi aching le he ka hi ta pathinin na sata aphun do na thu ho sei cho na hi cho che chin ta ki mo ban ta le new testament longoi hung tinga le greek ko le roman te ho pathin satan in thil ha ne man cha ho ki mo kit cho hi cho daina ai la hermes ki tiom cha na daina ki til ha pathin ki ti om cho ex bung som la ko chang som ni le khu simai le pol le dang ka khiang pa tu sim ki mon dang ka khiang pa chun daina lim ho pathin lim ho sim ji in pol in chi khuna ki simo cho pathin a hi po ai ta hang san ta ephesus muna phun na thuwa ki sei cho na so ting tal ex bung som le li khu simai le polin keng ngui elo le chat thiro elbai ho su dam ya chu pol chu hermes pathin na na chu ani sa wa oh good you so cho ta bung tu sim hong chani ki moi so ting tal beelzebul na Beelzebul hung ki phung e tizi long lei tola chu chim kulam chu ngai to ai la na nui am tai cho amaro na brenga kaute ho gamtin ho seiding Beelzebul po min pha ding satan po min pha ding ko bru siwa po min pha ding amma tho marenga hi thilha ki chim yin cho ai chu ke wa pathian tu sei ka hi ve ticket men tin
Beelzebul kiti thau si pathi na hin chi Philistine te pathi na hin na Pharisees accuse Jesus by Beelzebul power an ki na tam ta ki mu cho aban ta la Jesus proved demon powerless ti ho na Matthew bung som la li no ha che Beelzebul chung chang thwa Jesus Christa tu sim hong tam ta ki mu so ke na ne ya chi vet ti ngai le Jesus Christa in demons le false god ki ti ho zo si azo a na chu ting ta le Ephesians muna kumzali zen ta daina pathin vai homa chi chu gospel ki pan to pasol cha apol ani zo dan tho ki chin ta ex bung som la kon ha ki mu cho ni zo ta bang hi Bible Old Testament and New Testament a Satan in thilani man cha ho che ka so pi ti ho pathin man cha kha cha zaw lo hi choi Satan ya pon cha pathin do na ding le pathi mi te puilam vai na ding na akhanga ding ani man cha ai chong le Satan ki sun pi ta ho cho choi na Kobru Siva kiti ho, Lakshmi kiti ho, drama kiti ho, Ram kiti ho, Site kaute kiti ho. So Bible a Satan in khat ve yong amin pha kha lo cho. Bible a Satan in ama pathin lem dinga hin man cha ho hi. Ama da kilit sa pium pen Satan in asun pen ho choi ta cho. Nang in jong geng leader khat phut le chu na geng leader ho lo chu mi that ding thilgu ding mi sumang ni cho. Hi chila chu na dei tum pen khat chala na. Chibong aso Satan in adai tumpen ngan hincho Bible hi chi thila pathi no hi chi hulam pathi no hi Satan in khat ve chamin pha kha lo cho Bible hi a chu amai na pathi mi in so le he tian lang gu ki te kong la nei tai tian lang gam tin se yong le ingai to chanai le Satan in aki da pen aman cha num lo pen hoi na lai cho chong le pathi ni apum het pha lo pen hoi kit na lai cho imu chana Satan in jong het pha lo ya chu Bible ai cho min ching khulam thila ho jong khat cha ki min pha kha lo pathi ni jong het pha kha lo ya chu Bible ai hi cho ho jong anin ki min pha kha lo ri sting ta le hi chi pathin le moi Satan aman cha ani ki chip da noi Bible a kon ga be tin 1 Corinthians bung som chang som ni chidang nam nang ten ki thoi naw chu pathin lama tu hi in thila kaw siding zo atu he ti cho amandal sam za lu gup chang som thumle sigi simaile acha patheu ki thoinan neyun achanu te zo siu thilo hi nga ki thoina we ti cho na hi ju molex anga Israel cha te nilam bain ho se na hin chuding ta le Satan ya to gun strategy ni si mo chi piam nam tin lem na dinga thila pathin da na hung ki si mai ti cho na thila cha pathin da na hin sol ji cho man ta le chi phat na ding ong ti pe phat theina dam theina za chum ya ong ti bi cho ai wanga chaina chui pi ni ti ja thagaw wa pathin to ki khan na bu gi len ta sit khuma chon sit na moral corruption hi gam sunga lan sa cho ya chu leitul a thila pu yong khonga na nam pumpi ka dam sa ding hi na thilo di wa hi nam pumpi la adinga alo pi pen le thu pi pen ya kong hlan na hi ta ve pathin no ho na ngai lut na hi na pau jong wan pau hi ta hung ti pe ang le thu phang ni cho ya hoi cho ai wanga spiritual apostasy adinga ki chin ta diabolin hi chi thilo cho hin man cha ai cho ya chu ku ki de chu Satan atup chui pya thu pa paung se wan chu a hoi le ba wanga chu pathin thu to ki khan nai cho pathin thu choi sang nai talo Krista choi sang nai talo Krista tun sot ki pan thu pa mu chi ben le ki nei na dinga hi talo as atup la doi chu thil ha ho hi pathin ai mang chai thil hon thu ta se thil haung ta san thei ji na i ho chui ta chong tuk chu na nam piu na dam diu po wa le ka thu ngai wi ti hieng ta cho na hi ta cho pathin mi te chou na ding le pathin mi te su lung bui na ngai Satan ki ti pa chun na to ai Suting ta le a reality chui pya mi si thila ho na akona Deuteronomy bung som thum ni chang som na si gi chu simai le pathin hi lo thil ho hinga ki leijun amon he pha lo pathin lima ki sim thu ho chu ya chu malai mi oi ni ba tingai le a het lo ka wai thila ni ho na tam tam cho amo jong molex ho ho nu mu jong hi lo cho ba lo ho nu mu jong hi lo cho ai wa nga thuil phalo hung lu na hi chun thila thuila ni puilu ji ting da le a het kha lo pathin wa chun a ki lei ji win a ho ji ta we ti cho hi ta bang chu ki chin ta pathin thon ani sei su ke hi in tu nya jong hi pathin na na hi het no pathin thu da ne mu ai wa nga thila pu hi hindal hawin iti jingo iki ko jingo chi song hi ai milimo chunga pathin thu ni tan ho chi pham Exodus bung som ni chang thwa pa chang li azo jong phap isai ta ben Bible chang ga sem le han ke te lo pathin dang nei un ti pathinin ama foundationals of God's law adinga ni pi cho man tal Deuteronomy bung kup chang som li le pa som ngai simai le
pathian chun do not follow other gods ati cho pathian thu keima ki mu thelo ni phat ka thu to ki khan na ding phat thuil chu zui hi bena tin hai cho pathian na nong kilem ho so na ai chu ke pathian hi thang sita pathian ka hi ti cho ya chu kalung han na hung diu za jing the hi ti cho na man da ai za bung som di li ho sim ting ale pathian lim sim thu mi te hi ma cha hi po ve chu la ke pa naw thil ho jong khu phat chum nam poi ti cho pathian lim sim thu milim khel kha ge sip wa wo satan ga ti khel khelo hi lo cho satan chun satan mi ki ti sa lo cho thui la mi pui cho zo thua mi pui cho zo ki ti pa hi ki ti he thiam tang wo zo ki ti he thiam ngai chu mi phalo kha chun zo wa sei ting le a pha da na ki mu cho chita bang chu chu me satan na to hi satan pathi na ki ti the poi ke alpha le omega ki ti the poi satan mi ngai lu the bem satan mi thu pha pha hong sei the ni sam ki ki a ki ti lem ngol wa bilu he de than cho hi ta bang ta ki lem ngol hoi ti cho hi in ya chu thu pha phang se ya ki le ba jong le amo chi pi se ya a ki pa naw cha phachum poi di cho pathian thon na a phachum lo hi chu ding ta le hi ta banga milim ho na le thila ho na milim ho ki te thila ho na ti he lang satan ho na ki te le milim ho na ti he ti mil thila ho na ki te le satan ho na hi tong he su ke dio bo na khat ngane abul lang ka sei ta in hi ta bang thila min hoi aza chum cha satan in ama strategy ding ama in a bona satan sei na ngai tin he dio he chu bul nyong ka satan chung le hi ta bang thila ho na sa khia pang ho chu ki zum su di he ti chu hi ta bang thila ho na lunglu na chi ho ki zum su di he ti aban ta le leviticus bung som ni chang ya pat chang ngai sima hi le acha te molek ho na dinga tu do pen chu thina chu sa ding agam sung mi ten sunga seli di he ti chuna kan se ying chula bible thila ho hi sunga ni sep li ji ka ti chuna tu na yong thila pu nga kukinam piong lep tha isa khu ho le ita san no le in sung ho le mi mal hin ku tam ta lep chat be pathian thu tan lung zui ta chu hi ta bang thilo na him pulut ki toy su mang ninga lom he hi chi chol i dei lo je wa chu pathian thu ikil wa thilo na akonin chi do hi ti ve da la hi ti ve ikitiwa iki ko naw chi chong hi jing First bung nga chang som ni la khat wo kami te ho milim ho na la akonin ki hong pha bin na ati so ke chen ta New Testament ke chen ta se ya chu Israel in thila pathin aneu naw phat sung hi ipp phat sung ham chi Ezra khang sung a zong ani in Judges thutan vai hom Ezra khang sung a chu Israel cha ten khang khat khang ni wal pathin ho na an da tha wa milim thila an ho oi Israel cha ten pa kai mi mun thil si jing a bol taw ve pa kai pathiro simil vin baal kitipole asirot ho pa ne ho ta ve ti so na bantale ahab le Jezebel gang hi pick idolatry heti cho chi full blown of Baal worship khang ni cho chi imo chana ya chu 450 Baal prophet jong ni nei cho Elijah le Baal pathin ho na ni hi cho hi ta bang ho chu na hi chi khang chon hi in aban ta le manase khang hi azon ni kan se ta manase khang tu sim molek ho na khang Baal ho na khang ki to cha pum changa manase na ani phu do ngan ani hi in aban ta le ahab le Jezebel jong ni in hi cho ya chu Babylon su le sal ni tan ho yang ki chin ta ki mu su ke na second chronicle bung som thum le thumo chu sim ti ngai le man ta le Babylon na su le sala kai mong ni wa Assyria gama su le sala kai mong ani zawa ke pat ha chu pathin ni tabang idolatry ki ti ho thil ho na ki to hi Israel gam sunga permanently ani su bai heti cho hi chu zo ke pat na chu Israel gam hi Messiah hung the god na dinga Daniel thim gao ne mans a 70 weeks prophecy ni pi cho na ni si choi piam tia le a chon sit no lo siu a ke hei melwa ang ki si wa lungai nei wa amo hu do dinga hung pa Messiah Calvary cross am tiding pa chu ahin ta san the wai le Israel hinta bonga thila no na milima no na setan nu ni zuina thaga on lam ve na zo si pathinin a haimela a hu hingde ti ki chen ta ami ke chunga ke tipna ne phun no hin hi zong le hi chi chan ge yong chun kum zali le som ko jan pha pi zo nongin Israel chaten Messiah ang gi san talo pathin jong mu chum na nei talwa twa hi Israel gam hi thagawa spiritual wilderness a umdane heya chu pathinin ami te ding atip pi gam Jerusalem ki tipen hi le Jerusalem e pon thu phunin se van Jerusalem chai ta nei le ya kanan gam a hi tapo in van kanan gam itiu chai ta nei
leya Israel mi te chu pathin ka nam hlan ti tapo ain la spiritual Israel chu pathin ka nam hlan ahin tina hichi thusima ko na hungki pan jingai ta ni Galatian bung thum chang som ni lo ko yang le ab Christam jo si chu Abraham son le pa ahi ti so Christa pan ai na khangbul na sim tha pan lo ai le Israel mi chu na hi thai lo di aye chu Israel lo koi ma wan gam kilo thai lo de ti ki chin tan Bible sai cho ya chu Hebrew bung get na lang sai ke man kam mi Israel to kitip man tha ka sim ne ti cho ka dan thu nga lung thima ka zi lo pi ding ke ma mo pa thing ke ding a mo kam mi te de ti cho na hi chun spiritual Israel hi na cho pa thinin spiritual Israel a grafted a bol hi cho ya chu van Jerusalem ko akot jong kot som la new foundation som la ni ki si in hi cha kot a chun Israel phung som la ni men ki ji su ke in a foundation ang sol cha min som la ni ki ji di cho hi chun pi vet sam chitin nam tim pau tin zo si hi pathin hu in da ko on pi dan ki chin ta ain phun doi cho Krista zaw lawin Israel ka hi ki ti ta yong la chun a thona hi in tuna Israel di ta hi theinaw i phungbul piu chu Krista boin Krista be zo si chu pathin in Abraham son la pa ahin ti ho chu ibo Jacob pathin Isaac pathin Abraham pathin mi te ahin ti ho chu yung hi pan di wei Yesu jilai thilao a ho nawa kona Israel cha te chunga impact dim nei ta alhun ja chu nang le ke chunga pathinin hichi phat theina alhun sa thein da pa kot kyon nan pa chu ka sei pi nei in kichin ta he thim wa tunia hi ku ki mei ja pathinin thila khat ain sola yung dhan naw ki ti hi pathin thu gospel ke pan thu pa kona wa mang na ding Bible thu hei mang na ding thila thwa lung lut na ding a hi ya chu kichin ta hi chi thu he thim poma ilung thimu ikan thawa pathin to ai bul phu deu dei sa na zalai ki tip na wai Bible to se o chi mu so ke in hi chi ke pan to pha so bon sawa nang la ke din da na igi bul phu la thila ki hil na zo si thila thu ki hil na zo si a ko na igi ven bit ni pa kai mai ki tip na wai tu khanga dinga idolism modern idol ki ti chi piam thila thu hil ta san ko bule siwa nga na pathim in so le ki ti ho ta san na aban ta la paisa aban ta min than na idol la pe ha care ho elo relationship entertainment za chum sports game music pathian khela lungthim in ludim sa ho na hi cho ta bang ho hi e den idol sung hi the hi tyong lesson khat draw do ai ti win he a chi cho ta bang ai thop mi lum dut ka wa hi thagau ki ti yo sia hong ki sai yo si ipatip jing ngai ipi patip diu ham pathian thuai patip ngai lei tu la ga chia ga patip dingai poi pathian pha patip ding man ta le force promise ki ti ho na ku ki te chu pathin ka hung nam thana hi tai ati ho na hing chang wa van gam kai ni ta ve na pau chu van gam pau da recognize ki bole tai ki to false promise ki ti cho ta bang hi pathin thu to ke kalai pathin thu ki ti mo ma sim no ne pa bon cha thila thu ngani ti het ngai e second Corinthian bung li chang li smile hi cho sunga chu chi van nui pathin ta san lo ho lungmet su chan hi chi pathin lima Krista lo pina ki pan to pa chan amot asal wa lo na dinga hi ati cho ya chu van nui thila thuila chu seten mi him te lungmin asu chona mi tam ta he pathin to ki khan sa ninga na ei puiwa ki pan thu pha hu na thu pha to ei ki khan sa wa hu na thu ging mo lo pathin thu pha ging mo lo e wa cho pathin thu sei da na ki gel je ta bangai seten mi apui cha be chu deception ki ti zo siding ta la Colosia bung ni chang som na ngana chu pi put na le thu nei ne si je sun le hi chang si chu thing pe la azwa amo chang si chu kilang ta bat sai thila thu nei na hi tabang ta seten thil bol theinoi Kristana zoi tai ipi ja nang tu nya Krista ta na le thil bol theina ta san lowa thila a chu ki wa thila e ki zo sa na lai do na chu pathin nom lo hi ka so piti ho pathin anga hun ki le so ke da pa kai na ki tip now in pathin thai din da di ka sai do no mai ki pa thu kan sayin stay strong in faith and deception remember Jesus Christ defeated all demonic power through his resurrection. God's truth is superior to all false religion. We are called to test all things against scripture. Worship only Jesus Christ. So piti ho. Satan is on het pha lo akida ben pathin on het pha lo thila khat thep tha yum diu ham. Tuning Christian hi ho thanei neu si zo tai Krista tha thil bol theina ki phut dari ti win pakai na thu bang ka te na thu hi ke adinga dam na he na thu hi ke adinga ta sang ki bul phuna in kachunga thilan tha nei lo na ding mun chu nang ma thwa kom na le nang ma sei ka ngai na chu hi nang ma thu gel kho lo wa
thila in atu sei pa zo ka gel kho chu ke zo thila ki lhem la ka hi ti tu na pathina nga iki surrender wa iki bul phu de ti ka tip na no mai ibon chan pathim pathe bu pi taw he o